Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kung te fila ba si king yagi khingat rabari kata kajung patta jong fi mamra fi post corona care center so madu bas ka kalong hanu kom fi ngat tingin jing pang nangno but yedu fa ikando dan hayang hasan ki ong komno kan in nang salang ye fi ka hato kolon am kata stigmatization kalong kum ki kenma longga Lyngngoh ya traya so kiting ro ting shu okubor bani ha tes barok kan hatu kasni hima ki ong ba hana kala spread kan ka jimpang hantu hapo jaka te barok hi ki da traya po kiting ro timi testing le kan barok te dan ki ba le cara kitong ki jaka kan ma kum dan ki ba le kum ba sha pb ne ki patni ne ki nazara di kum tama te ngaden kumbasan reung kum tu palok janga batmanga punjo timi le hapo kiting ro kan kadang katu hajan cipta hima milik hangpu kan dia hatu kasini hi milik tes kadek hal untuk direct dia ka wisho ka Lyngngoh ka longba na kita ki hindri thongot ki bullet testing dia pangbanga hanang ada positive kan nga naru Lyngngoh hatu kasini ngampim la pai pakhat longba ngan positive kan namar ba nga kita ki perlok ki baya janhang dan kumba hindri ngot EA long kumtaken kita kata kasini baro ki yo negative na tang banga nga yo positive kabas Lyngngoh ka longba ya ka result jangaru ki simpor jin kumba sikenta steng len ni dan akenta tang ka result jangakan ke ya kiwi pat kikulo hana ban ai result kiwi kikulo ban ai kumba within 15 minutes kikulo ban ai ka result jangki ki tho negative ki ong lai ki kil na shia yang apa ki ong hana ba positive ki ong song tu sipang relax ya kumto tekil ai mi e yang tangala di mi e kumto sipang ki kili yang ki ong ka jakasai e kumno e tingala e tholo dikitin lang clashing details kinanga dia ki ong yang to hana ka biang bahati ka bhaba kisulat be direct siya hana siyang quarantine home quarantine kumba si pausi kan haya okay hoy tingaru ngong ka biang kata nambar nga nakalampang kam si kami ito mo ngong ka biang salat kata lite ngongan set foot be lajong halajong ka kamera ki ong to ki ong nga kilit nga hi hatu ka sini ki ong kilit pana siya tingalali pana siya gan Tatbangan po yung taray kilada yung phone siya po dispensary sikirang basnong sikiki kilapa kangno kay nagagit yung kumto compound ni kilapa kangno kikamsha issue yan ro na compound ni kan okay dia hata kami nga ngalasu kumta mo lang ngalasu songsi sa ba kumta ba nga yo positive ngalasu kan long ngalasu phone you ngalasu panjing rabi into mo ngong bato so leno another test ru kan mo okay so leno another test kan tangba ki ong hana umlong ra pik mo lang manda ka kadan ka software bis don gitu no software ka met jong fi namdan ka ru adu manta kadang hangi hatu mentaru kidang one test ya ka BP ka yung ngam dan normal ba no normal bed kinang ong yang ki ong ban pikran man okay kataken ki ong yang long minin ru okay nadu ando terek hado minin ki ong yang ban song hado sponsing yang hayeng yang tengong to di minin ki phone yang untuk kendang ki ong hana dan kam yaki ban lam testing yang sasisen ki ngalak set penstart ngalakan man ba kan ong kita test menta di try kan sa pa mo tangba kia talk yang kia lam yang siya ni siya COVID center kan. Yang orang buat kinuan yang lam yang bantes sama kia lam yang siya ni. Siya po corona center apa mauling din? Kan siya po Sauli apa mati yo. Tikila set dia yang mentah kata kawin sa kamera, ngayo kata kawin sa kamera kan. Nadu san baji bang apoy, hadu pandai baji, ngam dan problem bang asyang buat marway. Kunta baji asyong kay nga snap jinruay nga kulikot nga lay kumtama tangba sa kumbak hatsan minute to kang kumto kanday tam kita biasa iwe patient kan hang itar COVID-19 patient okay badang one na po civil
Di hangta ngala tim susu kanya. Nomor nga ila di nomor ngampat sulong tiknar kata result kalong kundo. Hai. Kila bu saya ngasa hang ni with another patient kan. Hai. Dia ngafun niki nga yang ki ang bande home quarantine 10 days. Yang hana banbu ban chupet yang ngalong kundo emo. Sama pibu no yang sabat di patient kamu iuan. Ki ang ban yang hana ba nga day positive lada kibu sa airline ngot haju ru hanakan one positive beki. Haken makibaro hayin baro ati kila siya Lyngngoh lon. Namar banga nga day kabriw ka bang juda pang talate. Shua kata khadru tarik ba fitness. Kaya kundo ikini lugi brew kiba les. Ham kundo ino. Nado shwa kata khandu tarik na jintre kila declare baka keeping road kala half containment area nado usni Friday kata. The last do litre hasni Friday kan. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday hadu kata Wednesday hi adan behaya. Ngami hata kasni ru de baki ang bahab blood testing kan. Hai. Tadakala no film fi mo ban ong kumdo fi kran ni. Hoi. Na ngakwa ay kahok na jongken. Namaki ni Lyngngoh ki ong yang lada ki ong yang ngalong riski tebali ki pelat yang nadu sni Lyngngoh. Kaya nga clean na siya yin. Home quarantine 10 days. Tangalale kata RC ke apan siyang hayin. Kisyo yang ato hanan nalam no gan test. Kita makikam nalam testing sa kilang banyan siya ni. Sa COVID-19 siya ni. Yan nalam na. Dia lalor kata pat kaya nga bantintiya marwe nantakibu sa another patient kan hanya. Taru barang wana civil. Ika barang day under medication iikin. Hado mentah barang support corona care center. Hado mentah ngarang siya. Dia mentah kiwan check if ka health conditions yung Kidang wantang sisin mana kiwan check yang fibiang hana fiklan yang kumta ka vitals ejong kita strong yang toto hana what stress what era hana relax na rest na. Tinga ngan rest kumduken haba piele sile yang aku miss kumne mo. Mga do another testing for miro kinya terere ki ang ba ipi kin test hado hadin si post ni. Hai. Kamu fi minta taman fa so shto. Hadu si post ni kinti. Yang hado 800 tarik kan sa test ba asisya. Kamu fi mo banong ba nakalian jong ka health department long ki bakala singe kata kom tip jong ki bagi declare fi ba filang positive. Kata kan nadu swimming kong kata. Lara kitip bang ada positive terbelehi kitlat yang i banganya skuti yang banya kidang la banya skuti hana kilit be direct shaying hana sab na na jong hakam na jong. Yang mon kumta lara kismo ba ngadun jung kita ngadun riski beli kita yang ngabane shaying sumber ka family members yang kamlong riskira. Wala linda shaying ngali keren iyeki tela hab hajulian. Mentangan doong iki beli fintas ki family members jangaru ki ang umlong ra hana kisip test by hadin si kosi ke. Okay. Begitu. So ka kubur ka basay ka bana siya ka health department ng kapur ban siya ka government of Neglia. Kataken na kajingkali ka ba ko akalili ki babon. Haba yedan kumba hinriu pongod hadin tray kumlong ayo tanga positive. Okay. Yeah. Dia nang tadi ngapa ni ki bikin do another testing ro ki ang kinterera kin abe hadu hadin si post ni. Pinalas nga ba kata ro. Tingoong to lambar ki ko ay nga bangale home quarantine 10 days ro. Ilayala may nga siya ni ro nga sabed. Tama man ta ki bu so with another person kan. Kata kan. Mo ki lada ki ko accept yang ro pamaset yang marwe kan. Amar nga kidang penha pakato mo bang patlong tikna ko nga kidang onghi. Okay, conclusion mo kata ya kajeng ai po kajong pi banyak kare ngi batis TV te nakalian batis TV ru ngi kid bokin ru ngi pi kapinjo ya kajeng jingnya dan be ya kajeng jingnya kuma pilong ibro te semua ini te do play te sin yang conclusion mo kata mo conclusion mo na pi ko conclusion mo kang haita